Makapuso karong buntaga atong sayron ang makabilib nga storya sa usa ka Kagay-anon author nga maingon nato nga usa na sab sa mga di basta-basta sa maong industriya. Gani ang ubang nagkadiyang libro niya na publish na internationally. Sabay tang ila-ilahon si Kagay-anon author Carl Maglangit. Hello Carl, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka karong buntaga? Hi sir, maayong buntag. Thank you very much for having me this morning. And maayong buntag sa atong mga kapuso all over Mindanao. At siguro no, maabot din sa atong mga kapuso sa Visayas ug Luzon. Maayong buntag kanatong tanan. Congrats Carl sa imo mga obra nga di gayud basta-basta sanglit anaa na publish internationally. Ug usa na niini ang Unfaithful Deception. Please tell us more about ani nga obra nimo. Asa ba nagdagan ang storya niini? Actually sir, kaning Unfaithful Deception sir is muning first nato nga nako nga libro sir ko na publish sa Singapore. But karon sir dapat kinyo nga book sir, it's called The Demon Who Prays na naapod sa London. So the Unfaithful Deception sir is actually about the story of a person sir nga gideceived siya, and ang story sir kay kining it started with the inauguration sa bombing lugar sir no, then kining sa iyahang pagka-discover sir gideceive din siya ang husband. More on actually sir finding yourself again. It's actually a story of kanang reviving yourself and getting yourself back after a very painful experience. So the book is actually for everybody, sir, na who would like to take back a portion of their life, sir, na they missed during a painful experience before. So inspired ko na siya, sir, in a true story po sa to akong mga friends po in Cagayan de Oro City. Carl, sagad pud ba sa imong mga obra nga ginahimo asa ka bagakuha og inspirasyon o ideya? Unsa-unsa pud ba ang mga genre nga imong gikahiligan og sulat? Karon sir, most of my stories are actually I got it from my travels all over the region and all over the Philippines. A lot of stories sir, in our travels sir, as a traveler sir, we meet a lot of people. And from the story of these people sir, we learn. Nagatag makatunan. It gives us a story sir that will actually change our life. Sometimes it will guide us. Sometimes it gives us a very, very beautiful reflection of the community, of ourselves. So I get all the inspiration, sir, from my travels all over the country. So at the same time, sir, I'm actually writing din, sir, fictional stories. I have this one in London, sir, karon sir, The Demon Who Prays. It's actually fiction. It's about accepting Jesus Christ to be our Savior, sir. Kay kaning book na ko karon sa London, sir, 2019 na kon siya na nahimo, sir, no? Nahuman, 2019, September. Pero ang good thing aning nga book, sir, aning nga story, sir, is if ever manggaling, if it's a reflection of what's happening in the world right now, ang nakatsada aning story, sir, is at the end, we will be able to get over it. Naatay chance, sir, nga to live a normal life again. Paunsa sa baka nagsugod ni ini nga industriya, Carl? Sukad ba gayud ni atong bata pa ka? Nahilig ka na ba sa pagbasa o pagsuwat? Kuan gid sir, bata pa ko sir, ganahanay ko masita na og movies. Movies because sir with a very interesting story and very interesting plot. In fact sir, gusto gid ko mag-movie director. That's my ultimate dream. However, sa pagkakaroon sir, because I'm really in love with my work right now, and naapod ko sa isa ka industriya sir that gives me a lot of opportunities. So kung instead of doing a movie, I did books na lang instead. Kay daghan ko books sir, himuonon pa sir, I still have 14 stories to write. Nala ko'y third story karon na himo sir, it's a science fiction. It's also a reflection sir of the world again, kining I'm actually working it out now with another publisher, sir. Hopefully, sir, madayon. If God willing, sir, madayon siya. And hopefully, sir, pag mabot ang time, magka-chance na ko, sir, nga maghimo og movie. I would really love to make them a movie. At the same time, sir, to share the advocacy, sir, that the story is telling the world. And una matapos ang atong paghinabi karong buntaga, atong suwayan ang kahanan sa imong thinking skills, Carl. Okay ra ba? Sige sir, okay kay sir, walay problema. Okay, aduna ko senaryo nga ingon kanimo og pwede ba nimo kini mahimuan og susama nga title sa usa ka libro? Game?
Sige, sir. Alright, sige. Kini ang una. Nadiskubrihan nato nga aduna gayud di ay mga alien sa kalibutan apan dugay na sila nga misundog sa porma sa usa ka tawo. Oo. Ang answer ako masuggest ala nga title, sir, kay The Hidden History of the Universe. In fact, sir, na ako istorya gihimo nga similar to that. Na muli na human ako karon, sir, kana nga story. I'm really an avid fan of watching ancient aliens with sir nga documentation. And based po sa ako ang mga research with sir, that story is really possible. And daghan kay proof sa ancient times, sir, na it actually shows that there are existing people like that. So according to that, it's a hidden history of the universe. So that's a perfect title for that story, sir. Alright, sige. Excited ako na i-workout gayud na ng mga ideas, Carl, no? Grabe gyud, kapaspas ang imuhang panghuna-huna gidi ay. Nasulayan gyud. Bitaw, daghang kayong salamat, Carl, sa oras na imong gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. More power, alang kanimo. Daghang salamat kayo, GMA Regional TV and all our kapuso in Mindanao, in Visayas, in Luzon. Karon bali na sir do Mindanao, Visayas, Luzon at karon. Thank you very much for having me. I'm really hoping for your support in our future endeavors and daghan kay salamat amping mo kanunay.